Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umuyobozi w'ibiro birwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ku nanga yamaganye uruhare rwa perezida w'u Burundi mu bwicanyi buri gukorerwa Abanyamulenge mu ntara y'Amajyepfo. Nanga yashyize ubutumwa ku itariki 13 Gashyantare bwamaganaga muri rusange ibitero by'ingabo za leta ya Kongo ririmo n'ingabo z'u Burundi rikomeje kugaba ku basivile no kuhindura ibya M23. Ati M23 ihangayikishijwe n'imitwe ya perezida w'u Burundi, akaba agiye kuba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Imyitwarire y'uruhare mu bugizi bwa nabi bukomeje gukorerwa Abanyamulenge. Uyu munyapolitiki yasabye umuryango mpuzamahanga n'inzego zo muri Afurika gukoresha ububasha zifite mu gukumira umwuka mubi ushingiye ku moko ushobora gukwirakwira mu karere no gutabara abari mu kaga. Leta y'u Burundi yohereje ngo muri Kongo Kinshasa hashingiwe ku masezerano y'ibihugu byombi bagiranye yari agamije kurwanya imitwe yitwaje intwaro irimo iya Burundi nka Reditabara, FNL, Nzabamema ndetse na Furebu. Impamvu zajyanye ingabo z'ubundi muri Kongo zariyongereye zitangira kwifatanya n'iz'abanyekongo mu kugaba ibitero ku bice bituwe n'Abanyamulenge muri teritwari ya Uvira, Fizi ndetse na Mwenga, cyane cyane muri komine Minembwe. Ingabo z'ubundi kandi zigeze zarafunze inzira zihuza abatuye muri Minembwe n'amasoko ndetse n'amavuriro biri mu bindi bice. Umuvugizi wazo Brigadier General Gaspard Baratuza yasobanuye ko zibikora kubera ko ngo abaturage bakorana n'abanzi. Hanyuma ariko imiryango ibiri ihagarariye Abanyamulenge batuye mu ntara y'Amajyepfo yareze leta y'u Burundi mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba iyishinja gukorera muri Kongo Kinshasa ibyaha by'intambara n'ibyibasira inyoko muntu. Iyi miryango Adepaye na Mitorite Shikama isobanura ko kuva mu kwakira ko umwaka ushize ingabo z'u Burundi zorejwe muri Amajyepfo zafunze inzira zose zihuza Abanyamulenge batuye muri komine Minembwe y'ibindi bice birimo amasoko n'amavuriro zigamije kubica urusorongo. Umwe mu banyamategeko bunganira imiryango Metero Innocent yatangaje ko uretse kuvutsa Abanyamulenge uburyo bw'imibereho harimo ab'ingabo z'u Burundi zashimutse, abo zakoreye iyicarubozo n'abo zasenyeye imitungo. Tariki ya 11 Ugushyingo k'umwaka ushize umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yemereye bisigabuza imiryango ko abasirikare babo bafunze inzira zigana muri Minembwe mu rwego rwo kurinda umujyi wa Uvira zari zikigenzura. Brigadier General Baratuza yaravuze ati rega iyo ni inzira bagomba gukoresha kugira ngo bagere Uvira, rero tugomba kubafunga kandi niba byumve Uvira dusaba kubarinda, kandi mu kubarinda n'uhagararamo hagati ujya haruguru ujya hirya no hino. Yakomeje avuga tuvuye za Minembwe korana n'abanzi uwo ntarenga birumvikana ntibitandukanye n'abo banzi nabo bagizi ba nabi, hanyuma barebe ko batidegembye uko bashaka. Itariki ya 20 y'Ugushyingo umwaka ushize ishami rya Loni rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA ryagaragaje ko bidashoboka kugeza ubufasha ku batuye mu Minembwe no mu bice bihana imbibi bitewe n'uko ingabo z'u Burundi zafunze izo nzira. OCHA yasobanuye ko kubera izi ngamba ubona bapfira muri Minembwe cyane cyane abana bari munsi y'imyaka 5 baratumbagiye cyane, ibicuruzwa birahenda cyane cyane bitewe n'uko byagera bigoranye. Nubwo General Baratuza yemeye ko ingabo z'u Burundi zafunze iyi nzira bigashimanyirwa na Paul ya OCHA, Minisitiri w'Ubutabera wabwo yamenyesheje urukiko rwahise ko leta yabo itemera ibyaha byose ishinjwa muri Kivu y'Amajyepfo. Imiryango yatanze ikirego yagaragaje ko ifite ibimenyetso n'ubuhamya bihagije bishimangira ko ingabo z'u Burundi zakoreye Abanyamulenge ibyaha kandi ko yiteguye kubishyikiriza urukiko rwa EAC kugira ngo ruzatange ubutabera. Hanyuma ariko umuyobozi w'ibiro M23 ku nanga yagaragaje ko itangazo ry'ibiro bya perezida wa Kongo Kinshasa ryemera agahenge kifujwe na leta ya Angola ririmo kuyobya urari kuko ibitero by'ingabo z'iki gihugu bikomeje. Kwa gatanu ibiro byatangaje ko perezida Tshisekedi yemeye ako gahenge, bisobanura ko mu bikagize harimo kutagura ibirindiro, kutongera imbaraga ingabo ziri mu bice biberamo imirwano no guhagarika kwakira ubufasha buva mu mahanga. Ku nanga yasubije ko M23 yemeje kubahiriza agahenge kemejwe muri gahunda y'amahoro ya Doha ishingiye ku yama ryo kubahiriza inshingano mu rwego rwa politike n'ubushake bwo kugera ku mahoro binyuze mu biganiro. Nanga yatangaje ko leta ya Kongo iri kugerageza gutangira ibiganiro bishya mu gihe ibindi bikomeje, asobanura ko ibyo bishobora gusubiza inyuma intambwe yatewe imbere bigakereza ibisubizo byakemuye ibibazo byihutirwa. Ati binyonije n'itangazo ryo kwemera agahenge leta ya Kinshasa yagaragaje mu bikorwa byagenzuwe gukomeza ibikorwa byo gushoza intambara. Ibitero bigabwa mu bice bituweho cyane, gukoresha abacansho no kurasa bumye bigira ingaruka ku basivile batagira kirengera, bigaragaza amahitamo yayo ku gukomeza intambara irenga ku byo yiyemeje. Uyu muyobozi yavuze ati kuri M23 itangazo rya Kinshasa ryo kwemera ihame ry'agahenge si ikindi ni uburyo kwiyamamaza gusa no kugerageza kuyobya uburari hagamijwe kubeshya abaturage b'umuryango mpuzamahanga, kwihunza inshingano no guhisha ko ikomeje gahunda ya gisirikare. Umunyamabanga wa M23 Benjamin Mbonima yamenyesheje abanyamakuru bari igoma ko mu gitondo cyo ku itariki ya 13 ihoro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye ibindi bitero. Amakuru aturuka muri Kongo Kinshasa avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye gahunda y'agahenge ya Perezida Joel Lorenzo Angola kandi ashimira ibikorwa bya Angola bikomeje byo guteza imbere n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Perezidansi ya Kongo Kinshasa ku wa gatanu riti Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iramenyesha umuryango mpuzamahanga ndetse n'amahanga ko nyakubahwa Perezida wa Kongo yemeye ihame ryo guhagarika imirwano mu rwego rwo gushaka igisubizo cy'amahoro ku makimbirane. Gahunda yo guhagarika imirwano guhera ku wa gatanu tariki 18 Gashyantare isaba guhagarika byimazeyo kandi byihuse gushinga ibindi birindiro, guhagarika kongera ingabo no kuzisimbuza, guhagarika ibitero byose no kugereza guhindura uko ibintu bimeze ku rugamba, ndetse no guhagarika inkunga zose zituruka hanze zigenewe imitwe yitwaje intwari ikorera ku butaka bw'igihugu. Iri tangazo rikomeza rivuga ko igikorwa icyo ari cyo cyose kigamije guhindura uko ibintu bimeze kuri tere mu gihe cyo guhagarika imirwano cyahungabanya cyane icyizere gifitiwe iyi gahunda kandi bikayica intege. Ku rundi ruhande umujyanama mukuru wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afurika Masadi Buros yasabye ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa kubahiriza agahenge nk'uko bwabyemeye tariki ya 13 Gashyantare. Ibiro bya Perezida wa Kongo bivuga ko Tshisekedi yemeye agahenge kasabwe na Perezida wa Angola akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe biteganya
gategereje ko kazatangira kubarizwa tariki ya 18 byasobaye no ko nubwo CDM agahenge atazemera ko FC igerageza ibikorwa byo kwagura ibirindiro kongerera imbaraga abarwanyi bari mu bice bibera mu rugamba no kwakira ubufasha buva mu mahanga. Umuyobozi wa FC ku Neinanga yatangaje ko nubwo leta ya Kongo yatangaje ko yemeye agahenge kasabwe na Ngora ikomeje ubwo bitero ku basivili no kurindira by'irihuriro, ashimangira ko itangazo rigamije kubeshya umuryango mpuzamahanga. FC yagaragaje ko nubwo leta ya Ngora itayituma ibiganiro byabanjije itangazo ry'ikifuzo cy'agahenge ntinamenyeshwe ibikubiyemo isanzwe ishyigikiye gahunda y'amahoro kandi ko izakomeza kubahiriza agahenge gashingiye kuri gahunda za Doha muri Katari. Burose yagaragaje ko yishimiye itangazo rya leta ya Kongo ryo kwemera agahenge, ashimangira ariko ko gadakwiye kugarukira mu nyandiko ahubwo bagomba kubahirizwa ibitero bya drone bigahagarara. Ati natoye imbaraga no kwemera kwa Kongo Kinshasa ikifuzo cya Ngora cy'agahenge ibi bigomba kujyana n'ibikorwa. Impande zose zigomba guhagarika imirwano aka kanya zirimo ibitero bya drone bikomeje gutwara ubuzima bw'abasivili b'inzirakarengane. Leta ya Ngora yasabye ko habaho agahenge gashya mu gihe ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO zitegura kubahiriza kandi kemerijwe mu biganiro bya Doha by'umwihariko muri teritwari ya Uvira. Hanyuma kandi kuwa gatanu mu cyumweru turimo dusoza abayobozi mu rwego rw'F23 no mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo Kinshasa MONUSCO bahuriye mu mujyi wa Goma mu nama yiga kwibarizwa ry'agahenge. Ku ruhande rwa F23 iyo nama yitabiriwe n'umuyobozi mukuru wayo ku Neinanga n'abo ku rwego rwa gisirikare barimo ushinzwe ubutasi Colonel Nzenze Imani John. Kuri MONUSCO yitabiriwe n'ari muyobozi wayo w'agateganyo Vivian Van de Pere. Vivian yageze mu mujyi wa Goma mu gitondo cya tariki ya 12 Gashyantare. Indege yaguye ku kibuga cy'indege cyaho bibu bwa mbere gikoreshejwe kuva muri za Mutarama mu mwaka ushize ubwo F23 yatangira kukigenzura. Akigera ku kibuga cy'indege yasobanuye ko agenzura Rwanda n'abafite ibikorwa barebwa no kugenzura izwe ry'agahenge, atanga icyifuzo cyo ku cyo kibuga nacyo cyatangira gukoreshwa mu byiciro. Akanama kone gashinzwe umutekano kaye MONUSCO inshingano no kugenzura izwe ry'agahenge mu bice F23 yavuyemo muri teritwari ya Uvira. F23 na leta ya Kongo barabyemeye ubwo ababihagarariye bahuriraga i Doha muri Katari. Umunyamabanga mukuru ni yungirije ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Lakurua tariki ya 12 Gashyantare yasobanuye ko kureza ingabo za MONUSCO bizakorwa mu byiciro ariko kugira ngo zizere umutekano zizabanza kureza indege z'ubutasi. Lakurua yagaragaje ko indege z'ubutasi zorezwa muri Uvira zayituruka ku kibuga cy'indege cya Goma byacaga amarenga ko hashobora kuba ibiganiro bisaba F23 kugifungura kugira ngo kijye cyifashishwa muri ubwo butumwa. Nyamara nubwo bimeze gutya ariko ihuriro rya F23 rirashinja ry'ingabo zitera Kongo Kinshasa kugaba ibitero mu bice turimo Minembwe mu ntara y'Amajyepfo. Nyuma y'amasaha make Kinshasa itangaje ko yiteguye gutanga agahenge kuwa kane tariki ya 12 Gashyantare nibwo Perezida Alphonse Ngora uyinoye mu muryango wa Afurika yunze ubumwe yari yasabye F23 na leta ya Kongo barwana gutanga agahenge kagahera tariki ya 18 ku kwezi turimo. Leta ya Kongo mu itangazo yasohoye yari yatangaje ko yemeye ihame ryo guhagarika imirwano mu rwego rwo gufata inshingano gutuza no gushaka umuti unyuze muri diplomasi ku ntambara iri mu burasirazuba bw'igihugu. Nyuma y'amasaha make iryo tangazo risohowe F23 yashinje ingabo za kiriya gihugu kurasa mu duce dutandukanye zikoresheje za drone z'intambara nk'uko bigaragara mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wayo wungirije Dr Oscar Barinda. Ati F23 yamagana byimaze gukomeza ku bushake kandi mu buryo bwateguye kwica agahenge ka gisirikare bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihe bwuvuga ko bushyigikiye ikifuzo cy'agahenge cyatanzwe na Repubulika ya Ngora. Barinda yavuze ko nubwo habayeho imyanzuro yemejwe ku rwego rw'ibiganiro bya Ngora, ingabo za leta n'abafatanije barimo n'abasirikare b'u Burundi abacanshuro n'imitwe yitwaje intwaro yitwa Wazalendo bakaje umurego mu bitero bya drone cyane cyane mu bice bya Minembwe, Irundu, Bidegu, Rubemba, Karongi ndetse na Mukoko. AFC23 ivuga ko bitero byari yahuriro byateje impfu nyinshi ndetse n'isenywa rikomeye ry'ibikorwa remezo by'abaturage birimo amazu, amashuri, insengero n'amavuriro. Umutwe wavuze ko amagana kuba Kinshasa ikomeje kwibasira abasivile cyane cyane Abanyamulenge bagabwe ibitero bazira ubwoko bwabo. AFC23 yibukije ko mu biganiro bya Doha ubutegetsi bwa Kinshasa nayo bakize umukono ku masezerano yo gukurikirana no kugenzura izwe ry'agahenge ndetse amabwiriza ngenderwa ajyanye n'ikirwa mu bikorwa rya ku gahenge akaba yaremejwe ku itariki ya Gashyantare uyu mwaka turimo. Yongeye gushimangira ko yiteguye byuzuye gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Yunzemo ko yamagana amayeri yo gutinza no kubyura rikoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije gushyiraho inzego n'inama bihwanye n'ibyari byarumvikanyweho hagamije gukikira uburyo bwari bwaremejwe no kudindiza gushaka umuti urambye. Yavuze ko ibikorwa bya leta ya Kongo byerekana ko yahisemo inzira ya gisirikare ibigaragazwa no gukomeza ibitero, gukoresha abacanshuro, gukoresha cyane drone z'intambara no gukomeza ubufatanye bwa gisirikare n'ingabo zo mu mahanga cyane cyane z'u Burundi. AFC23 kandi yagaragaje ko yabazwa n'umuryango mpuzamahanga ukomeje kurucukarumira ku bikorwa bikomeye byibasira Abanyamulenge n'abandi basivile mu gihe perezida w'umuryango umwe bwa Afurika agaragara mu bikorwa bifite isura yo kumaraho ubu bwoko. Yashimangiye ko ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubufatanyije ari bagomba kuryozwa biriya bikorwa bikomeje kugira ingaruka ku buzima bw'abantu, ku mutekano no ku mibereho muri rusange. Ubwo ariko kandi imitwe yitwaje intwaro yo mu Wazalendo ishyigikiye ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ihanganiye kugenzura agace ka Butakirwa gaherereye muri groupement y'Abafuna teritwari ya Warikare. Imitwe ihanganye ni NDCR iyoborwa na Gido Shimira Mwisa uyobora Wazalendo mu rwego rwa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru na Uhuru RDC iyoborwa na Mashite Kashira. Tariki ya 10 Gashyantare uyu mwaka Mashite yohereje abarwanyi mu midugudu itatu yo muri Bakakirwa ikungaye ku y'agaciro imenyesha NDCR ko niramuka yohereje abayo impande zombi zigomba guhangana. Umuyobozi wa Batakirwa witwa Kibaki
yatangaje ko abarwanyi b'Ahuru RDC bamaze iminsi batera ubwoba abaturage babashinja gushyigikira NDCR. Yasobanuye ko kubera guterwa ubwoba yafashe icyemezo cyo guhungira mu mujyi wa Karere. Kiba cyatangaje ikinyamakuru Actualité CD ko abaturage bari mu byago bikomeye, abitwaje intwaro batera ubwoba civile babasanisha n'abanzi babo. Uyu muyobozi yasabye leta ya Kongo gukiranura iyi mitwe isanzwe yifatanya mu kurwanya ihuriro rya M23, agaragaza ko bitabaye ibyo ikibazo gishobora gukomera kurushaho. Ariko kandi umuyobozi wungirije ihuriro rya M23 ushinzwe ibikorwa bya politike, imiyoborere na diplomasi Biritara Bisimwa yatangaje ko abarwanyi babo bafashe icyemezo cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba FDLR kugira ngo ingabo z'u Rwanda zitajya kuwusenyera muri Kongo Kinshasa. Mu kiganiro The East African Bisimwa yashimanye ko M23 n'u Rwanda bikorana mu rwego rw'umutekano, ariko bitavuze ko igihugu gifasha iri huriro haba mu rwego rwa gisirikare n'urwa politike, kandi ko ubufatanye butambukiranya imipaka bitandukanye n'ibitangazwa na leta ya Kongo Kinshasa. Uyu munyapolitiki yasobanuye ko impande zombi zikorana kubera ko ari abaturanyi kugira ngo ingendo z'abanyarwanda n'abanyekongo bambukiranya imipaka barimo abacuruzi zigende neza, no mu gukumira ko FDLR yakwambuka umupaka wa Kongo igatera u Rwanda. Atera ibibazo byo hagati y'abaturanyi bisaba ubufatanye bwacu byo kubera imitwe yitwaje intwaro nka FDLR yishe abantu mu Rwanda, ihungira mu gihugu cyacu, itangira no kwica abantu bacu. Abantu bahunze imidugudu yabo baza mu mujyi kubera ikibazo cya FDLR. Yavuze ko mu rwego rwo kwisigasira FDLR yatangiye kugenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Kongo, amafaranga ikuyamo ikabiyagura intwaro, kandi bikomeza kwinjiza abarwanyi bashya barimo abana kugira ngo bakomeze bakwirakwiza ingengabitekerezo yayo mu gihe kirekire ibishyira umutekano w'u Rwanda mu kaga. Bisimwa yatangaje ko muri uku kwiyubaka kwa FDLR leta ya Kongo ikomeje kwiyufasha kugira ngo izatere u Rwanda, ariko ku M23 yatangira kugenzura ibice byegereye umupaka. Yafashe icyemezo cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba kugira ngo u Rwanda rutajya muri Kongo kuyisenyera. Ati twaravuze tuti iki kibazo gishobora guteza ibibazo hagati yacu n'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda zije mu gice cyacu n'abasivili bagirwaho ingaruka n'imirwano. Rero twarisuganije kugira ngo turinde umutekano waho, twirukane umutwe witwaje intwaro kugira ngo u Rwanda rutazabigira impamvu yo kwambuka. Iki kibazo cyagomba gukemurwa na leta ya Kinshasa, ariko iyo tubikora tuvugwa nabi. Umuyobozi wungirije wa M23 yasobanuye ko byari ngombwa ko bafata ingamba zo kurinda umupaka ubahuza n'u Rwanda kugira ngo ubuhahirane bukomeze hagati y'abaturage b'impande zombi. Ati iyo tutabereka ko turi gukemura ikibazo cyabo bari gufunga umupaka, twebwe abanyekongo tukabihomberamo. FDLR ni umutwe washinzwe n'abagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994, barimo interahamwe, ingabo zatsinzwe ex-FARI n'abanyapolitiki bahoze ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Abayishinje babanje kwita andi mazina arimo Rederi, Ariri ndetse na Pariri. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikira muri Uganda. Abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika mariswe inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubwura yatoye umwanzuro wamagana ibikorwa by'urugomo no gufunga abatavuga n'ubutegetsi bwa Uganda. Ivuga ko byakozwe mu mirimo y'amatora yabaye tariki 15 Mutarama uyu mwaka. Mu byavuzwe cyane muri aya matora harimo gufunga internet mu bice byinshi by'igihugu, urugomo no gufunga bamwe mu rwanashyaka ba National Unity Platform, ishyaka rya Robert Kyagulanyi Senta Marias Bobo Wine. Amatora yasize Perezida Museveni atsinze ku majwi 71%, naho Robert Kyagulanyi kuva tariki 15 Mutarama ahitaga n'ubuhungiro ashinja ingabo za Uganda kugota urugo rwo gushaka kumuta muri yombi. Inteko y'umubwura itariki 12 Gashyantare yatoye umwanzuro ugaragaza ko mu bihe by'amatora nyuma yayo muri Uganda habayeho guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu, birimo gukuraho internet, urugomo, gufunga abantu n'ibindi. Inteko yasaba gufungura abo bantu bose bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umubwura bwavuze ko abayobozi batavuga n'ubutegetsi muri Uganda bafunzwe harimo Dr Kiza Besigye umaze igihe kirenga umwaka afunzwe, na Bobo Wine wagiye mu buhungiro muri Mutarama uyu mwaka. Inteko kandi yasabye Uganda guhagarika ibyo kuburanisha abasivile mu nkiko za gisirikare no gutangaza abantu baburi irengero baherereye. Hanyuma ariko kandi abantu 100 barimo abarinaga umutekano w'abakandida 8 mu bihe by'amatora yabaye muri Uganda ku itariki ya 15 batangaje ko bategereje amafaranga yabo bakoreye amaso yera mu kirere. Abarinaga umutekano w'abakandida bose ko ari 8 bavuye mu mashami atandukanye ya polisi n'inzego z'umutekano, ariko kugeza bavuga ko batishyuye amafaranga bakoreye. Umwe muri bo witwa James Odong yavuze ati twavuye mu mashami ashinzwe ubukerarugendo, irishinzwe gukurikirana ibyaha n'ishinzwe urwanya iterabwoba, ariko tumaze igihe dutegereje ndetse nta cyizere cyo kubona amafaranga twakoreye. Hagiye gushira hafi kwezi amatora ya Uganda arangiye, abakoze akazi bavuga ko badakurikiranye amafaranga yabo ashobora kuzanyirizwa. Deus Mudukore umushinzwe umutekano umukandida wa FDC Nathan Nandara Mafabe yavuze ko bari 16 bishyurwa miliyoni 6 z'amashiringi ya Uganda mu gihe bagomba guhabwa miliyoni 9.7 z'amashiringi. Yavuze ko bishyurwaga ibihumbi 90 by'amashiringi ku munsi, ariko byarangiye hari iminsi bakoze akazi bicira isazi mu jisho kuko amafaranga bahawe adahuye n'iminsi bamaze mu kazi. Ibi ni ibibazo biri ku mpande zose kuko n'abarinaga Jean Major Retired Mugisha Muntu bavuze ko bwa mbere bahawe miliyoni 1.5 y'amashiringi, nyuma bahabwa miliyoni 2.7 z'amashiringi, hongera gutangwa miliyoni 1.8 y'amashiringi. Richard Yadenge ati nitwigeze tubwira abakiriya bacu ko abantu batari kuduha amafaranga yacu, ariko twasabaga inshuti zacu kuducumikira no kutugaburira tubizeza ko tuzabishyura nyuma. Twe twaramenye ko abakandida bari guhamagara bagasaba ko tuvanwa mu kazi mu gihe bamenye ko tutishimye, rero twakomeje gukora dutegereje kwishyurwa. Kwiyoreka guta Museveni wari urinzwe nabo muri Special Force ya Uganda. Umuvugizi w'uyu mutwe Jimmy Danis Omara yabwiye The New Vision ko bakoze muri izi nshingano bitabwaho na leta. Umuvugizi wa komisiyo y'amatora muri Uganda Julius Mucunguzi yavuze ko barinze abakandida batigeze batanga ikibazo kijyanye n'amafaranga yabo, ariko binabaye bakabaye babinyuze mu bayobozi bakuru babo babohereje. Ati igihe cy'amatora ntabwo cyari cyarangira, dufite abandi bakozi bagitegereje ko komisiyo y'amatora ibishyura, ari nabyo turi gukoraho.